January ni som ni sang ni som ni paruk ani hey breaking news a tat maya putram patelam pang hian in set an lo la le to wa chu enge kan ti chuanin United States lampang hian in Greenland lama INDOTHLAWHNA an tir me kani an soinon leang North American Aerospace Defense Command NORAD United States lampang hian in an INDOTHLAWHNA hi tuna hian in Greenland an tir me ka hemi news tuna kan react make lai phei hi chuanin he INDOTHLAWHNA hi Greenland hian in atum to ngeng he mai thei ani a chan chu he news hi darkar somvel kalta khanin an ron update ani kha appoint ma saber ani United States te hianin an INDOTHLAWHNA hi Greenland an tir chho to ani ti chuanin he INDOTHLAWHNA hi khilai an sipai mun Pacific Space Base a khanin a han tum dona khalai mun a khan o manga he INDOTHLAWHNA hianin enge a phurti engma soi ani lova INDOTHLAWHNA tir ani ti rengot ani tu te nge aphur enge aphur mo kha engma hret ani lo kha appoint pahnina ni le appoint dot le a chuanin he United States in thona han tir chho hi tuna Greenland te United States Denmark le United States te European Union NATO le United States te inkara boruak aso san chho lai takin le Donald Trump United States President ina Greenland engti kong zom pon nei atum lai thil theng ani awang hian he hian in ngai ven a hlo ani he thila hi NORAD lampang po hian in anron confirm to INDOTHLAWHNA an tir chho ti hi our aircraft will arrive soon at the Greenland base antia darkar som kalta han chuwan chonin tuna chonin United States INDOTHLAWHNA hian in Greenland hi a thlen to nge arin om ani he hi United States putram patel lampang choni he ting zo hian an soi ani he thila hi chu ma na tanga kan lo plane kan lo ne to kan lo buat sai lok to ti hlotlin na turani khilam Greenland ven himna atan tiang zo khanin an soi dei maya ama ro chu he tiang hi an ril ruput dan tak tak le an thil tum tak tak an yeng em achan chu ma na tanga an lo plane to tuna ti te deu thu tak kha mo an lo plane to chuanin khatiang security vel kha an ngai poimo chon han che zung zung om amaro chu tuna Trump na he tianga thu ani lai vel hian he tiang hian in United States kai noi lampang in tin an INDOTHLAWHNA han tir chole boxia ani lampang chonin mana tanga kan lo buat sai lok to kan lo plane lok to khatiang hanin an tile da isia he tak hi chu nem chuanin rin a har deu ani ti chonin NORAD lampang chonin he tianga INDOTHLAWHNA an tir hi Greenland te le ram ven him na konga tho ho that thei zong na turata na thil ti ani te zong tiang zong te khanin nge thu te kha an han chua le vela hei taka hi soi tong khanin oya hara adon le chuanin hetianga noratina thilan ti hi mo North American Aerospace Defense Command tena hetianga an thil ti hi Denmark tenen a hu ho thil ti an ni te zo khanin ron soi ni om je chu tuna INDOTHLAWHNA han tir so hi Denmark ten an ria ti na ang vel kha ania chonin Greenland lampang po kan hril long bok ani an ti ani tuna hianin he INDOTHLAWHNA hi he INDOTHLAWHNA hi US le Canadian base Canada ina khilama sipai munpui an nei a te khanin a operate kwal don ani tiswanin NORAD lampang cho hetiang hianin an ron soile a hetianga INDOTHLAWHNA atir chuak le khilama sipai lampanga activity vel an nei thin hi mana tanga alo ti thin dan ania North America lampang ven himna atana mana tanga alo ti to thin ani tin a soinon le abokani amaro chu he thila hi uluk dewa ngai to nga ya NORAD lampang chon hetiang thil chu mana tanga alo ti thin to ani tima se tuna an thil ti hi tuna chuanin mi hian an en tha uluk khop mai ani putram patena hetianga boruak vel alo nei to awang le Trump hian engti kong zong po Greenland nei nge atum ti a soi nu hian mo chuan soi to ang khanin putram hianin Greenland chungchanga ama dodal zong te ram laka khanin tariffs te kha an apply non le vela tuna po khan video nibin lama video te po kan react to kha 10% tariffs apply potanga ama dodal zong an khosak zel chuanin June Halloween her chon 25% tariffs te po kha kata na pung chho to don ani tiang zong te po khanin Trump khanin apuang chuak ani ti chuan Denmark lampang hian nin thuan ron chu veleng hala NATO surveillance operations in Greenland to address security concerns NATO Denmark lampang hi chonin an du dana chonin NATO atang hianin hemi Greenland le a chevela sipai activity le thil activity om shim kha tuna hianin en thla ka hun to viewani NATO lama tang te ponti in Denmark lampang chuanin thuron te po kha an han ti chuak nge ani tin tuna kan react tuna ka ron soile tur hi poimo khop maya Trump hi alowak lawani achan chu tuna chuanin Remna le muan na siamtu makhatianga malak vel kha
adu vak to don lo ni na lang achan chu Nobel Peace Prize kha khami kha adong lo phota tin Nobel Peace Prize dong tu ina Donald Trump a award don an lan chon le te po khanin khang Nobel Prize lan tu committee te khan hetiang thil te hi chu a lan chon thei lo chu wan chuanin engti kong zong pui lo in lan chong po ni se he Nobel Prize chu adong tu masaber mingchi khanin a kum khwa tong khatiang khanin an tiani chu wan chuanin Trump a lung oilo chu wang chuan a lung oilo wang hian ni Norway an Prime Minister hi khang tin te po kha avatex he ani Indo pariat lai ka ti to pa ni chu ti khop chuanin ka thok tha ma ro chu Nobel Prize po min pe du lo chu wang chuanin a Remna le muan na siam zo kho sakhi ka tum vak to lo tin Trump pa hianin ava vo nge ani ti chuanin Donald Trump pa hianin Greenland chunga Denmark thunei na chungchang hi aron tar lang boka Trump hianin Greenland Trump hianin Greenland chunga Denmark ina hetia thualo nei ve ringo thi khonge a document khonge approve khonge heti hian thil inzia ti kha ka Trump chuanin aron demand ve bokani omzia bera chuanin Greenland chunga Denmark ina thunei tak hetianga an lo ti vel kha Trump banga idan kha ani lo ta mai ani ti chuanin Trump chuanin Greenland hi anei US ina control lo chuan khovel hi a himlo ati de utlet mai boka chuan Trump chuan in Greenland an ram leilung ho sakna te hengte po hi United States an ram ven himna atan apoimo hle ni ti kha a soinon le boka ni hemi Greenland ram leilung ho sakna United States ven himna an national security atana apoimo thu hi chu US mi le sa te min na tur te po ani mai thei ani ti chuan in country tur tu tunai hian in United States hian in Greenland a hian in military base anei sa chuanin security chungchanga po Denmark le nei to ten po tawh na engkim kha ani ve deuh thlapani ti chuanin hetiang thil hi aron ni luai tak sia chuan he news chu breaking news ani lo theilowa achan chu Trump hianin engti kong zong po a Greenland nei atum sia chuwang chuanin hetianga North American Aerospace Defense Command na Greenland a thlona an han tir chhoringot hi a hma na tanga anti dan phungpa ngai ma ni se Trump na hetiang boruak anei ta ka hi chuanin mi ngai ven kha a hlo zual ta maya news tam tak phei chuanin Trump an Greenland a beidon ne chu tiang khatiang chu thleng do ne a han tia amaro chu khatiang kha chu ala ni chuang lo ani abi kha he video kan han report thei chu ani video le em hule theu do ni